Minim sa Ghana for aye kontomre say yo. Where dey ya come on? Hey, na say Ghana say ye koye nim. Na wo ye wo krom ha no mo ye wo Ghana. Wow, Ghana ye koye nim. Ah, na when na ya na mo ma ye ha ye ho sa na dollar ya to dollar mu. Na mo betimi aya de papa say, kontomre kura na kumi. Hwe. Ya boafo a aso yasnese emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba se omo ba beboa adwadifo ai enema bia woton bia o qualify bomodin akọ omo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenya free ho. Enterprise Life is proud to introduce Aquantupa, a policy designed for Ghanaians living abroad to ease the burden associated with planning and paying for funeral rites for family members in Ghana. When a loved one passes away, the planning and costs associated with burial can make a terrible event even worse. Aquantupa is here to ease the stress, keeping the pain and expenses to the barest minimum. Choose any of our 5 benefit plans and receive a cash payout up to $10,000 in as little as 3 days after the passing of a family member. Add the repatriation package, which allows the mortal remains of the policyholder and family members to be transported back home to Ghana upon their demise. You can also choose a service from Transitions, our funeral services subsidiary, at a discounted amount for the opportunity to celebrate the life of your loved one in dignity. For more information and to sign up, visit aquantupa.com. Enterprise, your advantage.Amenuanom ne adofo a mo hwe Juu TV. Said their brain na ye kano. Yes, it's a TV na. But more than subscribe to your channel no. Share, like it. Now we are one comment. So yes, I hear day. And my more vim. And my moral. Ne boost your immune system no. I'm a brain na. Ye young one a dear program for a dear bro. Say ye day account. Yes, Juu TV day. Ye buy say ye baby promote businesses. Aye. O business be a way be a. Se wo fin se e qualify ne ye nko ade a. Wo frɛ Juu TV a. Ye beba betwa. Ne yi wo yen TV ni so. Abɔ ho dawro. Ama amanfo hu. Edwadie papa. Adwuma papa. Ye busuafo a wo Aquantuum enso edie. Enye warehouse adwuma nko na ye wa abrochire. Ye nuanom bi anyame ahyira wo mo. Abiebie shops ahodo. Ha ye mu ba ko na ye wo yi. Sabre yen sebre no. Juu TV. Yani ye nua ba papa bi ya ba ne shop tie ne ba betwetwe nkomo ne ye hu niema woton se de wo pebi a wo betutu anamon aba ne shop ha sei aba bitobie nua ba papa bi ye ma akọ ababa Juu TV so we da say auntie G na me pa cha wodin de say if I try your friend me Ernestina Dade Mrs. Ernestina Dade Mrs. Ernestina Dade na unse Ghana ya na ye bi wo hwa yesi wo fie di If you did me the adwatima. Ajua, no. Mammy, I could don't call. O vice P. Mashasi, o vice president. So when him say 2024 dear, I'm any one able. And they say, no, media chassis. Mammy, a baby now chassis say, obey our business way. Okay. Me and Cassano, me a banker by profession. Wow. Yeah, me share Mirano, na me ejuma Ghana Commercial Bank. Okay. Ewo Ghana. Eti me a Bible trainer. Ya Bob Rani Bia wo London. Okay. Edu baby ye say e be ko fie kakra. Ye ko fie kakra na ye san bae. Na ye bae no. Na ejuma hwehwe ne ade no na ye bit me ye adwuma kakra o Barclays me buy no Barclay card but me ye kwawni na ye di business papa di business na tete yen
store na me papa onim me ama adwesi me bisa ba bia ofre na wa wodi kan akwakoyi kwa ba enti ye bekokwa woni so wo de to aso enti no adwuma no nyina akoye se minim ye nuanom no dodo na ye didwa na se kwawfo de obi enim se kwaw de na me nwanwa se kwaw ni se kwawfo de o mo pa business o kwawfo na Ghana sikafo fa efiri kwaw o mo ye business atele Ghana kwawfo na ye me wonamfofo bebre wo Accra o mo firi kwaw a o mo tons papers wo circle enya agro ye nto aso yeah enti no business ni de mi nuanom nyina dodo na business na ye me sister penny wo US ono so oye business we bia and me brother penny so Canada ono so ye business we bia na me no me sha ase no honestly na me pese me de me ho store no mu first no because of bag adwuma na wa ye danti na say wo sisem na ye odene okay enti no na me ye wholesale more me crab buyer na me two ama shops no okay yeah ba me hu say na nkrofo mako bi so pe buyer ni bi ato enti na me ye retail nkakra say na sister you okay odi hu dance say ohun mi wadwuma no ma che no yeah enti na me two di ma shops ni wi a na e be kakra no na me customers mako bi a omo ho no na me di amawo na me hu say from time to time me hu say customers na increasing and me nuanom so no more encourage me say there be omo sham bisa da be na be bie wo shop nti no na there be na me tu sheda na me bo ho mpaye ne ade a nti no em say nye meka say afa na kwan na bie wo say obi o shop wo say me bie shop no and because customers no bebre bi some obi o share me o si o nyame sha na in the course of time no now nya baby tina a beton wa de say ni nyina wo nyame nsem enti ampa nkakra na ekwan ni bie say ye mbra ha wo ka bibi say mo ba abrochi ha no chire be ye adwuma wo bank akra na mo san call back to efie Ghana nyesa na kamo ko for good ana kamo tu hakra na ai initially no sa na nka ye adwen say ye call for good but boko emwani anka ye ni anka obi ka che me say call Ghana for good because nkrofo bi a mo sutu isa so mo call Ghana for good mo call ya anje no msa bai nti na bibi sa o say kamo call for good but o call ya na fe o hwe abruche line na o hwe Ghana line na se chale mi ra yes anko enye sa ano okay ti wa ba yeso so hu se bibi asan ko iye ma okay enti wunya shop yi no isan se na wo ton bayire no dadenti no ene ma wo ye wadwen se wo beje shop na wo dia ton bayire no ana wo ye wadwen se wo beje na wo dia bie African shops say because wo ton ne makama pa ai actually no dia me ye se me beje shop na me dia ton African foodstuffs bibia ye ton wo African shop bia no na ya ton wo ha ye wholesale be se na me kan me di kan ye tu nyema ni bi e ma shops no okay but say na ye pese ye retail na wholesale no so wo ho ma won a omo beba betu nyema ni bi no okay they say obi pese oba betu bayre ni ade na ekwanda ho pa enema ben pa ne enema ben na woton ena a wotu nso ye de bayre ponna efi Ghana ena e ba ya na ye ena ye de ba okay ye de gari eno so sa ye de fi Ghana na e ba kokonte nti ye de ba in sacks okay yeah ena ebrosam akatoa enwo nkatie Ghana nkatie ayayam papa bi ene
bibia ye di a ye fa fi Ghana de ba ebroche me ye bia adwen kobi momone That's right. superku Yeah, no. enwadwan Ni fufu. fufu Ma who say fufu nyina wo ha. Na meat fufu fufu ni nyina mebo na sa o maka we Ghana de ni bia na. Ghana geisha. Ah, what Ghana geisha nyina wa ha. ni nyina ye de ba. Ni nyina. Me nuanom Ghana fo. Se mo hu. Yesi ade papa ofi a oye. Ena on sechi ebe ye oda ntise on sayem. Obedi obi aduane ama atre osna ase a. Ntise wo a ukrom Ghana aduane. Ye nua bai wo woni ma papa e wo shop ha sei. Enye se odi agro. Ni bayre no ma betobi eye kama papa. Na sane wotu no nso so. Otu ni fofofo. Ai enye easy. Ah me nua ba ye nto aso. Enti no sak no ye we ye den. Eye brosam. Ebrosam no, ebrosam a yede ka dry akpele anabanku. Akpele de no, eno anso na yede ka tozafi. Tozafi, okay. Okay. Enti no tozafi no yede ebrosam no eni kokonte. Ena efra de ka tozafi no. Okay. Tini na ye wo bia yetu. Okay, nti so obi pese omo kan tozafi ton ni ade. Se obi peto ayi ebrosam no ni kokonte na wo bi. Ni na ye wo bi wo. Oh, eni say yo. All the time, yeah. Okay. They say obi pese oba beto bia ehefa pa ena obi hu. Okay, say no your location ni ye Be per postcode. your postcode no MK2 2UW. MK2 2UW. Yeah. Okay. Your location no ese u use bus Usifi bus station, Bletchley main bus station na unam blue tall story building blue na bus station na unam asia u face a shop no directly Sa shop we na enkofukuo bi wo sa building we mu a na omo ton ade ansa na omo free ha. Yeah. Enti no omo dey say pound stretcher. Okay. Enti na che se nipa kro se free bus ni mu bus station ho no oba abesina kọ kromo a former pound stretcher omo building no ehwa na wo okay me do fopa ansa na memo about telephone number no na ye ka kwawu asem kwawu kro ehefa na ofiri bacho mi fi kwawu price so any etibie kwawu etibie ma kwawu Easter da ai ma kwawu Easter me kwa betifi mene na nampadu a wonya ne baby ko aha any a sweet mother Julie me chia o woton kwala niema kwala ntade o big shop ai mene ne na nampadu any e ko kwawu Easter chale na nya agro sis ye ko bichi ye ni wo kwawu akasa enya ize kwa fu so moji mani o mo jejam ho Easter kra wow enye ize nti mo san call back home no mo call kwawu anase mo call Accra ye call Accra minimza Accra for the Accra na yeti minimza Accra na mo beko minimza Accra na mo beko okay afefa o telephone number ne todwa sene obi hwehwe wa na se nipa no kra bia we hu ha obetimi afro na wasan kire no weche kwan biom yenko o telephone number your telephone number is 0789 180 6519 okay and 07508 856 102 no menuanom Ghana for so wa hu se de ye ka no yesi ade papa wo fi a oye momo modern ase ye beba ha aba betu enema a menua bai eton bibi bia wo pe bia he nkuruma kra na wa ha akakaduro jenne emu anwa
enema bia ope bia milk ne yenya nyadoa wow na say Ghana for mo ye Ghana joy wo di nyadoa gu eyimo tin mo na kontomra ye di egu tin mo sa kontomre ni so bi wa kontomre no we ni mo Shasem anya agro wonim se me ko timi do kontomre sa na me pebi minim se Ghana fo aye kontomre se yo ti wadi ya kama o na se Ghana se ye koyanim na wo mo ye wo krom ha no mo ye wo Ghana wow Ghana ye koyanim na when na ya na mo ma ye ha ye ho sa na dollar ya to dollar mu na mo betimi aya de papa say kontomre kura na kumi hwe Debbie, mo company kura mo ye mo aya de. Mo me sponsor Juu Tv. Ni ye mo ho de wuro yi mamo. Me nua ba. Chia wadofo. Obi a odo ne bia, ene o customers nyina. Chia wo mo, na mo obi a afeshapa. Madofo nyina ne me customers nyina, me mamu nyina afeshapa. Ye da nyame asese o wahwe yenso ama afe. Akwa pro abeto yenso bi. Ye bom paye se ono ankasa honkrakra na ombo ye ho ban. Na obia susu na komaso ade bia ode ato awade anim bia awade enyema no me pese me kaka ho biom se no the way it's so we are saying kakra no we are shopping obetimi aye shopping in bulk when even no more retailers no omoto nyema in retail no obetimi aye shopping in bulk na a shop yankasa ni din the Golden Star Food Depot No Golden Star Food Depot yenko say ya ne say ubenya aduane bia ohwehwe wa ha na ubenya no nso in bulk enti no upekra ubetimi ne wadamfo bi na ma beto nkruma box na ma che okay economical because utona udi kogu freezer mu a na you ade kakra nyadoa ye ton boxes. That's right. Oni obi betimi ato na ma che moko ye ton boxes bibia ye ton boxes okay so ni obi a ne be che na opɛ kakra bi nso a oba ni opɛ bia no ye be ma wo okay but ya sheda ye ha say aha ya say baby say food warehouse oba ubenya bibia cheap and cost so much but ubetumi a stock waduane ube di ama oho ato oho abai wo enti no madofo nyina ne me customers nyina me yeto nsa from say obi a wunya say obe stock aduane bia no bra Golden Star Food Depot na be your shopping yes ye be hwe yi oya de ti uze wa mo adofo nyina afishapa okay ene me so mema madofo afishapa na medical call ye nkrofo eso ya sense emfa program emrewo any africa.co.uk Africa for wonim wo mo ni business for to say ye nua bai ena ebo wo hwe mo yin ne niema ya we nyina twetwa ne pictures na de akogu wo mo website ho enti so obi pe say oda ne mpa so no twe telephone oda aduane wo online enu ane say o mame mo ba ko mame bayire boxes be enum mame anwa na enu anu no watoto niema no na ode ko efie na de akwa deliver de akwa many pakro wo mo so a business no aye say Amazon ana eBay wo mo de o mo ba ma yen Africa for say yen so online no o mo pese o mo de ye de yenyan nuane ene yenyan niema ye ton no ebe kwa kogu online na Ghana ni bi ana odofo bi pebia wako online akotobi ye free ho a na ye ko Aquantupa insurance wo mo de o mba ma Aquantupa pa wo ye utu kwan na se wo life insurance eboapa na life insurance no so papa e wo mu ene Aquantupa insurance sade
nyam obehia wo mpofiri mu wo bi ewo abrochire anase Africa countries ya bi so a omo beba hospital ho abefa wo funu de akwa wo busuafo ewo Ghana asan de sika tato e de ama wo mo e de aye wo yie ompewe na apede se de be ya obi nka se oye kohwini okwa abrochire wa mebo bra bia nti se we wawu a hwa na emfa ne sika nkobo ne ho ka na omfa nkosie no eni Aquantupa kodoma Aquantupa wodo ho kodoma Aquantupa obi a nkasa asem ne nkyerɛ ɔmo abeba befa ofunu fi abroche e de akɔ Ghana kɔmo abusuafo e de sika aka ho ye wi a me kɔ madɔfofo ho me chia ye former president John Dramani Mahama ene ne yire Mrs Dramani Mahama me ma mu nyina afishapa na makomi ma me ekwedonkɔ enye no unso me chia ho mechia me mama ekwedonkɔ vice president Juu wo krum me se mechia 2004 for dempo me ne wa mama 2024 me se me ye campaign amawo ye ne be di Ghana so ye wi ya kwakochia o mampani dada akofo oni Mrs Teresa akofo Juu TV mama ne papa ye mamo afishapa na yabaye papa na nado nsososo nana woni ye mama Rebecca Juu TV ye mamo nso afishapa ye mamo nyina afishapa said ye nyame beye yadom ama ye nyina ye di ye ni ehu 2023 ni ye hu emu ene pa ewo mu pomodia se obeba ye nuaba wo shop no say de say kabiem Golden Star Food Depot. pomodia se obeba Golden Star Food Depot ababe ye wo shopping edi akogu fridge m akogu ho edi ni nkakra se de be ya boso me so ya sanka memene wa boso me so ya no ayo budget no aba ha bibia wo hia bia no aba beto de akogu fie enti wo short kra mpo a sela wo aduane uye udi udwagu ho a wo ja olole fepe a wo de bekọ adwuma eno ano no wo ho nkyere wo da because edu de den kra wo aduane wo fie bo modern abra Golden Star na be ye wo shopping bibia wo pe bia obenya bi wo hase ahaya na Juu TV ye di mo besi se wo se mo ye se mo hwe ye ya mo modern subscribe to your channel no mo like na mo share na wo wia wa ma comment wo yesa ye den ema ye more vim ema ye moral na boost ye immune system no ama abre nyina ye nya hoden e dia ye program papa bi sei e dia abre wa mo nya bi ahwe ahaya ene de mbesi menu aba ene ma adofo baba ye Adofo nyina mo baba ye mo baba